ekipa, sa nama je Dilim koji je osvojio nagradu igri, nacrtao je svog najdražeg Ententinića. Koji je to bio Ententinić? Slonić te. Ti moraš u 2 minute skupiti što više stvari ovdje u Menartu, jer već znaš što ćeš uzeti. Da. Znaš, za 3000 kuna, već si ti to sve uračunao. Ko će ti pomoći? Moj brat Mati. Jel imate neki plan? Da, imam. Borbeni plan. Da, jesmo spremni? Mi smo spremni! Priprema, pozor, pali, sad! Dečki, kako vam je bilo? Odlično. Najbolji dan. Jeste bili uzbuđeni? Jako smo bili uzbuđeni. A ste mislili da ćete uspjeti sve to pokupiti? Da, što ste mislili, da? Znači, uspjeli su skupiti sve, skupili su 2900 i nešto sitno kuna, znači skoro pa 3000, odličan posao ste napravili. S čime ćete se prvo igrati? Sa svim. Sa svima odjednom. Dečki, i dalje gledajte Ententinića, slobodno nam šaljite još svoje crteže. Hvala što ste došli u Menart, vidimo se opet u Menartu. Može? Može. Može!